Dag sê maats. Nou ja, welkom by my kanaal. Kom ons gesels bietjie wat gaan my kanaal doen. My kanaal is daar om julle te help. Ek gaan dood eenvoudig bietjie na julle luister. Ons gaan gesels. Ek gaan sien wat julle te sê het. Ek gaan luister na wat julle te sê het. En op die einde van die dag daarmee gaan ek bietjie navorsing doen en ek gaan kyk hoe ek julle raad kan gee. Dit gaan ook baie oor my persoonlike ondervindinge gaan. Wat ons al gesien het, of wat ek al gesien het in die afgelope 16 jaar, wel, dis eintlik nader aan 26 jaar, in gesondheid. Nou ja, ek gaan dit ook duidelik maak. Ek is nie 'n dokter nie. Ek is nie 'n spesialis nie. Ek het ook nie 'n dieetkundige graad of enigiets in daai lyn nie. Wat ek het, is dood eenvoudig grysstof tussen my ore. Ek is lief daarvoor om navorsing te doen, en ek hou daarvan om te kyk of ek 'n oplossing kan vind wat vir mense werk. By einde van die dag gaan dit daaroor dat ons mekaar kan help en dat ek julle kan help. En as dit nodig is waar julle 'n dokter moet gaan sien of 'n spesialis, dat ek kan seker maak dat julle ook verstaan wat is die regte vrae om te vra en hoe gaan julle die vrae vra dat dit ook vir julle 'n bate kan wees, sodat julle kan gesond word, sodat julle kan ontslaa raak van 'n probleem. Baie mense sit met probleme vir baie lank, jy weet. En op die einde van die dag, die simpelste dingetjie wat 'n mens in jou eie lewe verander, kan 'n verskil maak. And the same to our friends that don't understand English. I will be doing it in English as well, just to assist them, so that we make sure that we ask our doctors the right questions. And this is all based from experience. It's not based from anything else than to say I have a medical degree or I am a doctor or your doctor is wrong, because I will never say your doctor is wrong. I'm going to tell you, perhaps you can try this, or perhaps you need to ask your doctor this question, or your dietitian, or one of the specialists. But we're also going to look into wellness. We're going to look at what can we do at home. So I'll do the research if I haven't dealt with it before, and I love research. I love the medical field of research. And we can share tips and wellness tips that we can use that will make a difference to us at the end of the day. And that way we actually support ourselves and make our doctor's life easy, because they don't need to guess what's wrong with us. They can actually just work on something and give you something that really works for you so that you can get better. I look forward to engaging with all of you. I look forward to what we're going to share. And yeah, watch out for this channel. Perhaps it helps you. Thank you.